Bwana sifiwe. Noneho mwabonye ko muri bamwe bavuga butumwa bari kuri afishe bataje. Mwari mwumva mbwiriza. Ico gihanga tugiye kugikura mu minota nkingahe namara. Komraga ngo kandi mumenye kuko nsa nkuwavuye Nairobi, yaravuye Nairobi, ukundi mvuye Nairobi, ntabwo ndi wana Kivale, Nairobi. Dusome ijambo ry'Imana. Kom tamufata Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo c'umubwiriza ni ibice 11 no ku murongo wa mbere. Namara umushumba adusomere pasteri kuvuga mu izina ko birangora, ariko uwo muri IPC adusomere, bamuhe mikoro adusomere. Namara mbwiriza umwanya ungana gutya nicare. Siko kwizanye. Icumi na kimwe no ku murongo wa mbere. Naho aravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Amen. Umuntu umwe yagiye kubwiriza nimba ari ruguru, arangije aravuga ngo namwe ngo mwo kwisobanurira. None se imyaka abakristo bangana gutya bamaze mu kanisa baguhaye nawe gusobanura iryo jambo kunyanyagiza imbuto, kurabona kuko Bwana sifiwe sana. Muzamura amaboko ntere haleluya. Ni umuntu wazanye ukuboko akuzamura, uwagusize areke, ariko uwakuzanye. Bwana sifiwe sana. Jewe nkunda abashumba bano Nyakivale, nkunda ukuntu baza bashigikirana. Ubundi ayandi makanisa yiriya tuza tutembera gutya, nuvuga ngo umushumba w'ikanisa revera, apana pasiteri, revera aba afite imodoka ye yiwe agendamo abakristo bamuguriye. No naje kubera urukundo, kandi buri urukundo si amagambo muvuyeho ni ibikorwa. Kubera ukuntu nkunda abashumba bahano Nyakivale, ndishurira abarevera, apana abapasiteri wenda nzobageraho, ariko abarevera b'amakanisa nimba ari 10 ndama nishura 2,000 buri muntu moto imwinjize muzi tyagira ugenda nishake abara agende ni nani. Ese utakomya amashi wewe kubera kutazishuye. Umurevera wese uri hano moto bamazana baziparikari zibajanye. Ico kivuyeho. Bwana sifiwe sana. Tugiye kuganira ijambo umwanya mutoya nimara nicare. Twasomye ijambo ry'Imana, Bibiliya yavuze ngo nyanyagiza imbuto ngo ku mazi. Sinoshobora gusobanura rino jambo ari w'abashumba kore amari intera nk'ubwoba, ariko mureke mbendeke yaho umuntu wese gusanyanyagiza imbuto ze nuko. Bwana sifiwe sana. Ese abashumba nje nkundaga abashumba aba bose n'abavyeyi banje, nimba ari uko gamuze yari umushumba zambu urukundo mbakunda nyine sinzi ukuntu ruzarumera. Ndashimira umushumba hano. Nzokuvugayo mu gatati wawe, ariko hano reka mbe nkuretse, ariko ndamukunda. Bavuze umuvuga butumwa wabwirije hano ngo yavuze ngo nimba ari inzara 10, nimba ari ingwara 10,
ese mwe mwakumva mikoro yari kwivuga nabi yavuze ute ningwa n'inzara atubwirega n'ibijyo Bwana special muzamura amaboko dutere haleluya muzamura amaboko Bwana special ni byiza kuko umuntu akora ikintu kiri ku mutima jewe abantu baje hano mbere ndabona papa ntare hariya umushumba kubona mpagazana imbere yawe nyine biba byamutangaje yasanze ndakana gatoya nzancuranga senti ariko nyine urebe kandi ibindi byo byishimo byabo uku nguku nibo ni ukuvuga ngo bajya abantu bazagendera bakazacamba bashumba babo mufite ikibazo jewe uwo nzosanga ni muri prison muzamukunda bashumba tugiye guherekeza abashitsi nuko kunyanyagiza imbuto narimvuze kandi ndabizi hano Nyakivare tugira umuco wenda bimbarara bashobora kuba batabizi tugira umuco wo guherekeza abashitsi ku bwinshi kandi nta muntu usigara hano mutabonye mugume mwe mu ndebere ariko twese turaduherekeza hano nitwa Nyakivare twishuriye bwa mbere hudumimo indege kandi turi muri kirizi ikomeye abanyenkambi ariko mwese tugiye kubishurira indege zibajana nimbari imbarara nimbare bashaka aho bazifatira timushigike ese amajwi y'abagabo ko atavuga ko ari abadamu gusa kandi ari mwe muzamukora cyane
Thank you.